جه واشنطن روبین رشوان روزنامه‌وان و چیرۆڤەکار سیاسی و ئەدیتۆری ماڵپەڕە کورمانجیل دەنگی ئەمریکا لەگەڵ منەکەک روبین دەمەتە خۆش بە خێراتی بیستی وێ مایە ترامپ ئەدی فەرمی دەست بکار بکەوە کە سەرۆکێ ئەمریکا هەر کەس وێ مەراق دکە کاک روبین ji Kurdan kî beşdar dibe yan ji wê kî beşdar bibe eger bixwîn pêşî silavştero ji hemî tevaşevanan rûdawere nizanim agahî belabû ji aliyê Kurda ve hat bîstin yan ne merasîm hatiye guhertin naverika merasîm ji ber çavere ye roja yekşeme yani sibe berfekî pir mezin were Washingtonê û cev pir sar dibe niha Trump serokê hilbijartê Donald Trump biryar da ku merasîm biçûk bike astekî biçûk nav kongresê ew hemî bername guhet niha li Washingtonê hinek matmayînek heyîrbûnek heye ez dizanim İlham Ahmed davetname hebû hatibû vexandin yani ew çavere were Washingtonê di wan nêzîkana min destpêkê de jî gotibû ku ez bawer nakim General Mazlûm were ji ber ku rewşa li erdê mêwanên ku tên dîtina vî pêşwazî wê rewşa heyî min tu car nenivîsî tu car bawer nekir jî General Mazlûm di vê peyvajiya de were lê bawer dikim min doh jî ji kanalekê din de jî gotibû wisa lê îro jî min dît bawer dikim ev rojnamana Tunusî te jî bas kir ji wê re jî gotiye ku nayê yani hinek Kurd hatibûn vexandin wekî minek ez jê li wir hazir bûma wekî vexandî lê naverok hatiye guhertin anaha kes nizane mesela ez hinek bir kampanya Trump raxîkim vestî buxa jî nezelalin nizanin lê ez zanim İlham Ahmed hatibû vexandin ew êdî tê nayê kengî nizanim lê rewş hinek tevlî hebe ew jî yani biryara Trump buxa ye کاک روبین tiştekî din meselen kong tenê ez dixwazim wekû înformasyon yanî zanyaryekê bizanibim kî davet kir bêguman ekî tîmekî taybet heye grûpeke taybet heye ku bi van protokol û merasîman radibe meselen kongresmenek dikare kesekî dawetî vê seremonî bike yan jî berpirsekî dahatiye hikûmetê meselen ew merasîma sondxarînê hinek ji şaş hatiye femkirin ji aliyê Kurdan ve ez dixwazim vê jî ron bikim gotara salaneyê serokên Amerîkî hene serok her sal dibêje banga yekîtiye gotara yekîtiye yani yekîtî wate her eyaletek Amerîka ew ne hatine cem hev yekîtiyek ava kirine û serok jî her sal tê wekî hesab dide yekîtiye gel dibûr da ew di kongresê de ew gotar li nava kongresê tê dayîn her du beşen kongresi yani civata senatoran o civata noneran ve hevlet mevandarî dikin divê derê de gelek serokên devletan serok vezîr balyoz kesen bijartê tên vexandin yani asıl ew e İlham Ahmed tebirate Tulsi Gabbard İlham Ahmed vexandibû ew tiştek û yani asıl ew e merasîma girîng ew merasîma sondxarînê pir caran sed hezara kes peş kongresi ev valahiyekî dibêjin National Mall heye li wir kom dibin li wir ew hinek yani ne li got prensîbên vê merasimekî pir kes werin vexandin lomaş ez dixwazim baz bikişînim ser vêyekê yani gotara salane erê rast e mesela Zelenskî jî hatibû caradin gotara salane kesin bijarte tê davetkirin lê merasîma sondxanîne pirtir ji bo gele lê ew merasim ji wekî me gotî destpêkê de hatiye nihate betalkirin tane tiştekî bir çerçevekî biçûk de hatiye iştin ve Kur'anî timekî taybet ya serokê hilbijartê Trump heye ew tim biryar didin Trump oxa hin kesên bijartek gazî dike kongresmen senatör dikarin kesên ku bixwazin gazî bikin ve yani pırtır bir avayı demek. Baş. Çerçeve jî bila tebaşevan bizdan. Aha baş bu spas ku te ev zanyarî gotin. Tiştekî din kak Robîn te behs kir ku te got hinek kesên girîng wê biçin Rojavayê Kurdistanê yani ziyaretçiyên Mazlûm Abdî hene ji ber wê yekê jî te got tu bawer nakî ku yani biçe beşdarî
مراسم ببه کی نین کو زیارت روجاوای کردستانی بکن وکی بینک پر سنت کم هات جنرال کوریلا هات و دو جنرالم دنج به هورا آنی یعنی جارا دو دیانا ناو 3 هفته بوریده جارا دیگه کو سنت کوبته او تیشتن گرینگ داخل کوردیناسیون تنسیق کردن پلان کردن مثلا kesin siyasici de ben nezikte kesin siyasi pırtır az peşbiri dedim ki varın ditna biraz mazlum abdi varın Rojava Kürdistan'ı çünkü rola Kurdan bernamede caradın jiz götürüyor yani rola Kurdan eydi rola ki siyasici gringo be yani mesela hinek az zanım şande Washington'a hatiye Rojava Dınavda kesin ku siyaseta Suriye'ye sernabe devlet Ameriki meşandına beri o hatta nahaj belki akılment pasport ezanini yani kesin ku graniye vanı heye nahalı Rojava'nı o İngilizce Britanya'cı İngiltere'ci tuzani egedel bakın İngiltere hatta naha mesafeyle nezik kurdadı be İngiltere ev devlete ku damazrandına komara Türkiye Kemalist role ki pır mezun listiye o nexşe rojlat nabin prani ev devlet xizkiriye le yani İlham Ahmet Çarnoş berel vur bu baver dikim bu xaji yani rebriye xosarji gringiye ki taybet de İngiltere nemkrine helbest tavan bandorkirine ser helbest tavan yani heyet cumhur dikti ezdanım hem Washington'e o hem London'e heyetteyim o yeğen Washington ezdanım ki kesin navda gringen. Yani gringen herkes var navana nastık. Aha, tüştekidin. Mesela خواست وی بزنم نه کابینه نوی واره آواکرن یا ترامپ ورجه دوستش مرا گودل بخون هون دبیجن د کابینه نو یا دونالد ترامپ دا دوستین کردان هنه گود اف فرمولا دوستین کردان نزیده جیده مثلا مروف ببیجه هلوستاوان پشتگیریه کش بو کردان یعنی اوه براستی بری کابینه ادبینم مثلا تو جوان دبینی گلک کردوان دبینن باش پشتگیریا کردان دکن ده همو آلی ده بطایبتی کردین روجاوای کردستانی کرد جوه که ده ترسن ده دلن عجبه اف پشتی که ده کابینه ده جی گرتن و همان هلوستا خو بردوام بکن که روبین؟ که گیدم بخوین ما به حوالت تماشاکر وزیر درویه دستیشانکر مارکو روبیو چند روز بره ده رونشتنا بربجارکرنا بیدا به اشکری آخری کسی که پرسکری کریس فان هولنده دموکراته سناتور مریلنده جیران واشنطنیه روبیو جی کماریه یعنی تدید چوا برسیده یعنی نه تنه هلوستا بو کردان له هلوستا دیش اردوغان جی جامر گوت کو دوه Türkiye Erdoğan case bazine ke fırsat hazine ke deve demede ko valla ne fikre ko revebiri nahada vallahiye ke destek bu hartın tişte ko sonra ke yani ev Rubio buha one ev gotun buha anin zaman teşi tamaşa ne vecih bihistir yani ev her du senatör rekebere hefin le senatör Maryland got davide eskelek kef hoşim es çavereme ko biraz Rubio bitera bir khatım ser deve çerçevede yani rastı dostiyete rastı bece siyaseta devletten dostayeti tüneye hevalti tüneye kurt tabi heştiyarın dil tenikil dil nazikın ve dost ve ki devlet ser berjevendi yakat peyvendi yakat meşrin le ez buha dibinim ez buha bana dedim dostim dostum bel Amerika pırın peki de bakın de buha je bernamedin de je buha çerçeveye ki baş dani bu yani brastiş dibecek işte hem ihtiyacı dostime gerek Cebel ve ki yani dostum je ketine hevlan tabi her tişi ketine hevle leşkeri hevla diplomatik hevle siyasi o ez baver nakim ku dema Marco Rubio var gotuna bugün na او her du senatörcü endamın komisyona peyvendiyen komite peyvendiyen derbene o buha Chris Van Hollen ve Lindsey Graham're peyslagonek jo ani bu Türkiye var ceza kırın yani o ciddine çünkü dibejin devlet işte kosa ne yakırın mesela beravaniye naha rapora ve baskır hekset şervanek ve lehenge ki şert ezanın Amerika ve bu kadar çancara bahsa kurdu yani rola kurda dibinin rola ki van green heye ana halı Suriye o Süberoje Suriye mesela do nazarım bir agiştiye kurdu dit ya ne dit men parvekir general votel yemcek ev kesena ku
پیوندی به کردان دانایه کسی که باشه سیستم که امریکا تشت گوزایی که باز بخواستم تماشا رو بزنه دما کسی که امریکا کارکنار دبه خانه‌نشین دبه یعنی تقاوی دبه سیستم امریکی نه هیلابل مالا خورونن جزانی نوان ازمون نوان تجربه وان تیم فایده دکتر مثلا جنرال هتل انستیتوی روجدات العربی میدلیست انستیتوی تسپوره دو نویسه پر بالکش نویسی بو توی بیش کرد یعنی جنرال هتل بگوره تو بخون داره دینه تو عجبای نامینه وکی کرد یک نویسی یعنی چیزی که ام دیویژن تو دیویژن گلک بیوان ته دیویژن وان تشترا دیویژن آوایی که گلک بباندر آوایی که گلک ارینی یعنی جنرال هتل آن هاپسپور که سیاست امریکا ده هین رولا بیه هین بکی عقلمنده بی بخواجی همان تشترا دیویژن لما بلا کرد نکه تشکاله ده که پانیکه کو او کسی کو کردان نستکن نکنه کو ایلا کرد دوستن کرد انسان باشن یعنی هی کرد اکتورن سرکیه هی بونا کردان هفسنگیه که مزینه لسوریه باشه و دمه کاک روبین و دمه مثلا دادیت یعنی سروک بارزانی پیشوازی جنرال مظلوم عبدی کرد من حس کرد بزنم یعنی دبیجن مثلا رولا امریکان جی تیدا گلک مزن بویش بو و هفدیتنه یعنی بو جوینه لوی دریل واشنطن امریکی چوا تماشای و جوینا گلکی دیروکی دکن جبو کردان رولا امریکی هیه رولا فرانسی هیه رولا دوست کردان دویر داشت دوست دیار دبن رولا وان هیه چونکه او دخا او زانون دما کرد دستک تنه دنجنایه یعنی یک دو کمکه yani Kürt gaveki pengaveki pir mezin avetin Serok Barzani ve General Mazlum ev dili kesek doxazin ji Kurdara kar bikin. Yani ev tiştavariye var bikin. Ev gelek bektevar. Pir şabun. Estik dekanış televizyon. Çen telefon ji merahatin. Ev tişteko emtia verene. Ev mecel derfet dedeme em pirtir bixabtin ji bobe. Ev veneyeki pir mezine ji yaran ra ji ne yaran ra. Ama bandıraki psikolojik ne vuruşu şekilde. Gelir burası rahat işlere bejim. Yani dostum dema canlat bejim yani em doxazin piştiriya bikin. Naha Kurdin Rojava min bereşi god canlat iş müştere god. Kurdin Rojava balyozun millete Kurdin. 40 milyon 5 milyon Kurdin. Nuneren Kurdanın. Dema doravan herkes hembez doravan top ne cive. Ev dibe kıyameki xirab. Ve peşbazı nişandına Nunere Serok Barzani. O dureşi hatına General Mazlum ya Aliye Nabendra Serok Barzani. Ona peyamen pır giringin. Ona işte hem Aliye moral hem Aliye diplomatik pırtır havas kardı ve pırtır Ali kariyer kurdan bakın çünkü ev ve Kürtlü kurda dinlerin. Ve ki millete Kürtlü kurda dinlerin. Ne ve PDK ne ve YPG ne ve Aliye. Ve ki millete Kürtlü kurda dinlerin. O coğrafya kurdajı bir yek avayıl kurda dinlerin. بله گلک سپاس مالا تاوا روبین رشوان روزنامه‌وان و شیروکار سیاسی و ادیتور مالپرا کرمانجیل دنگ امریکا جو واشنطن